Dobar dan, ja sam Ishak Žica, učenik Srednje elektrotehničke škole Salih Salko Ćurić u Mostaru. Danas imam ogromnu čast da intervjuišem jednu od najeminentnijih figura elektrotehničke škole kroz historiju. Nisam imao tu privilegiju da slušam nastavu kod mog sagovornika, ali svi oni koji jesu, definitivno su ga karakterisali kao legendarnog. Profesor Ibrahim Mutišević. Prije svega, recite nam kako ste. Šta čuveni profesor Mutišević radi u penziji? Čime se bavite? Šta vas okupira? Hvala na ovom divnom uvodu. Nisam se baš do kraja prepoznao, ali izvrstan uvod. Vidi se da ima se iskustva. Pa što se tiče mog zdravlja, hvala na pitanju. Dobro sam, mada ću to malo kasnije, detaljnije, ali prije toga moram se zahvaliti. Zaista, prvo mi je predložila zamjenica direktora i direktor da se sa mnom obavi razgovor putem podcasta, a onda me Jasmina na biciklu, možete to spomenuti, srela profesore, hoćemo održati u petak i da vam pravo kažem, imam tremu. Vjerujte mi, već duže godina nisam ovako u nekim prilikama i vi me to razumijete. Pa sam razmišljao, prisjećao se, sad ja trebam sažeti sav svoj taj život, radni vijek, u nekakav takav razgovor, ali velika hvala zaista na časti i na uvodu još jednom. Oduševljen sam. Čak sam u svojim očima malo porastao. Što se tiče šta radim, da odmah to vežem. Ja sad, pošto imam vremena, bavim se svojim hobijima. Posvetio sam se sebi. Znači, vježbam, imam baštu, imam avliju, volim cvijeće, volim povrće, drugo, sve organski uzgojeno, malo o poljoprivredi pričam, reći neko možda ko da nije elektroškola, ali moram tako reći da imam svoje proizvode, čisto sve organski uzgojeno, a cvijeće je ta ljepota koja mene opušta i dan danas, a to mi je hobi bio i dok sam radio. Tad sam isto dobar dio vremena provodio u bašti, u avliji, samo što sad imam puno više vremena. Volim biciklirat, volim plivat, odem na more. Dnevna norma mi je 1000 metara, od više puta, da ne ispane. Da odjednom, od 4-5 puta supruga i ja preplivamo 1000 metara. Ovo malo reklame, da kažem. Mislim da sam dobrog zdravlja, da sam u kondiciji, imam dovoljno energije, ali kad me neko pita kako si, onda ja odgovorim koliko ja znam, dobro sam. Dok ne ode se doktoru, pa nešto mogu naći, ali u principu dobro je, zadovoljan sam. I svoje rezultate, svog načina života vidiš za jedno 20-30 godina. Minimalno. Šta mislite da je razlog? Zašto ste ostali učenicima u takvom lijepom sjećanju? To je ono što sam ja ulagao ogromnu energiju u svoj profesorski posao. Prije svega ja volim taj posao. To je meni zadovoljstvo bilo, ali nije to preko noći nastalo. Ja sam sebe izgrađivao, pratio, analizirao časove u početku, gledao gdje sam pogriješio, šta bi moglo biti bolje i na taj način sam gradivo povezivo u jednu cjelinu, a i moj odnos prema učenicima mislim da je bio iskren, korektan, principijelan. Bio sam strog, to nema diskusije. Ali tražio sam znanje. Za mene je škola, kad sam ja išao u srednju elektrotehničku školu, bila svetinja i ostala je svetinja. I u mom poslu. Tako da sam ja to prenio, tu svoju energiju, ljubav prema tom poslu i volim raditi s mladim ljudima. Vi nosite jednu pozitivnu energiju koja se na mene prenosila i ja sam se bukvalno razvijao. Tokom mojih predavanja trebalo je vremena da se izgradim, nisam ja nikakav genij, nego jednostavno sam izgrađivao sebe u svakom pogledu, biti ljubazan, biti korektan, poštovati učenike i tražiti da ih normalno isto. A oni su to sami radili kad bi vidjeli da ja njih poštujem. To je bio moj princip. Naše učenike također posebno zanima kako ste se vi opredijelili za svoju profesiju. Upravo ovako, ja sam razmišljao u 8. tad je 8 bilo, 8-godišnja škola, da li mašinska, da li elektro, pošto tehnika me je privlačila.
I ono, ipak elektro bila atraktivna, ono, tad je to drugačije bilo, 50 i nešto godina, kad sam ja, to je zaista previše davno i jednostavno volio sam fiziku, volio sam matematiku i tu je bilo mašinsko elektro i pisao sam elektro, nisam se pokajao. I onda kroz predavanja profesora koji su imali dobro znanje, iz prakse dolazili u školu, jednostavno su me dalje usmjeravali da nastavim i studirati elektrotehniku i moram reći da mi je izbor s moje tačke gledišta bio dobar. Da li se u vaše vrijeme naziralo da će elektrotehnička škola postati ovo što je danas? Da će imati takav status? Kako se vi osjećate, s obzirom da ste vi jedan veliki dio procesa koji je vodio do tog uspjeha i do tog statusa? Pa recimo kad sam studirao u Sarajevu na elektrotehnici, tad je prvi put uveden informatički smjer. I ono, to je početak. I tamo su, tad je to tako vrijeme bilo, otišli oni nešto lošiji studenti. Kasnije su najbolje prošli, postalo je to tako popularno, super je bilo zaposliti se i s tim. Međutim, elektroinženjer je mogao se zaposliti, to nije nikad bio problem, ali vremenom je IT zaista preuzimao, tad je bila elektronika, elektronski proizvodi. Mi smo u Mostaru proizvodili elektronske ploče prije rata, kalkulatore proizvodili stone, zajedno s jednom njemačkom firmom. To je bilo u ono vrijeme, davno je to bilo, ali ja sam išao i na obuke u Njemačku, u Ameriku, više puta iz oblasti. Uspjeli ste osjetiti taj vid budućnosti? Jesam, zaista je to nesporno i sad je već to toliko daleko otišlo da bez elektronike nema segmenta života. Da. Ja moram samo jedno, što me iznenadilo, Kinezi već proizvode tranzistore, odnosno ne proizvode, ali su u fazi toj, bez silicija, koji manje troše energije, još su brži. Oni ako to uspiju, još su u fazi ispitivanja, preuzet će totalno ovu oblast. A i informatički dio tu ste vi, jači od mene, tu se zna da je budućnost inteligencija i vještačka. Šta smatrate svojim najvećim uspjehom kao profesor? To je ono što, ne znam jeste imali nešto određeno tu kad me to pitate, ali ja jednostavno uspjeh svoj najveći smatram da me bivši učenici koji su sad uspjeli postići nešto na poslovnom, nakon 10, 15, 20 godina, da spomenu me, sjete me se, spomenu moje ime, da su bili zadovoljni mojim načinom rada. Mislim da je to meni najveća nagrada. Drugo, kad sretnem na ulici bivše učenike, pa lijep pozdrav, srdačan pozdrav, osmijeh, ugodan razgovor s njima, to su meni najveće nagrade. To je jednostavno, tu se smatram da su mi to najveći moji uspjesi. S obzirom da ste spomenuli da je za vas ova škola bila svetinja i da ste neizmjerno voljeli svoj posao i čak ga radili, jel te i prekovremeno kod kuće analizirali, naravno. Koliko vam se bilo teško oprostiti? Teško je, pa da to su podijeljena osjećanja, znate. Ja sam radio 43 godine, moj radni vijek, vrlo naporan, 2 posla sam, gotovo najveći dio mog radnog vijeka je bio, ali jednostavno morate prihvatiti zakone više sile, nema druge, penzija je, mora se otići, evo da spomenemo, da se pohvalim, ovo je sad, namjerno sam ga donio, kad sam otišao u penziju, škola je poklonila mi sat i ja ga zaista sa radošću i lijepim sjećanjem nosim na ruci, on mjeri vrijeme i preostalo moje vrijeme. Onda će imati puno posla, ja vjerujem. Hvala. Što mislite? Ima li razlike i ukoliko ima, koje su to ključne razlike između generacija nekada i sad? Što se tiče generacija, tu zavisi sad šta se misli po tim pitanjem. Kad je u pitanju ambicioznost pojedinih učenika, upoređujem svoju generaciju s ovim generacijama kojima sam predavao sad, i onda je bilo ambiciozni učenika, sad ima ambiciozni. Onda je bilo loše vaspitani. I sad ima lijepo vaspitanje s kojima je
ugodno raditi, uživanje raditi. Šta je razlika druga? To je, nažalost, evo ova vaša oblast, informacione tehnologije. Zaista mi je žao, gledam svog unuka, po 4-5 sati dnevno provede na igrice. Ali dobar je učenik, pa hajde, možemo mu opraštati. Da. I tako dalje, jednostavno, standard života je veći, sve što požele može im se obezbijediti. Prije si naranđu dobivao kad se razboliš, nema druge. Drugačije su bile uslove života s te strane, ali kad je u pitanju ovo što sam rekao prvo, ja tu ne vidim velike razlike. Ljudska priroda. Naši profesori vas često spominju, kažu da ste svestran čovjek i da ste uspjeli 2 karijere graditi paralelno. Možete li nam nešto više reći o tome? Prvo zaposlenje 77. godine, možda nisam trebao reći koja je najveće, prošli milenije. Izrezat ćemo. Već 1000 godina, bilo je u školi. Radio sam određeno vrijeme i tad sam razmišljao o školi, ali škola mi tad nije mogla pružiti ono što mi je mogla privreda pružiti. Nakon isteka te godine dana bilo je služenje vojnog roka i ja sam otišao u privredu, u UNIS, i to je bio zaista jedna dobro organizirana firma gdje se na obuke išla, gdje se u bilo kom dijelu svijeta nije nikakav problem bio. Zaista, već sam spomenuo da sam mnoge zapadne zemlje obišao zahvaljujući tako jednom opredeljenju UNIS-a, razvojni centri jaki bili sa puno mladih ljudi iz koji je regrutovan kasnije kadar. Onda sam ja negdje pred rat postao direktor jednog dijela, eto bavili smo se plasmanom računarske opreme. Direkt sa Tajvana uvozili opremu. To sam ja uveo, da se opet malo pohvalim. Bilo je to uspješno, u to je došao rat i negdje do 1993. smo radili i onda je to uništeno. Poslije rata ponovo sam bio direktor jednog dijela gdje smo proizvodili razvod elektroarmare. Tu je trebalo tržište, to radi se ono što se može prodati. I meni je zaista taj dio u UNIS-u donio dosta onoga da me izgrađuje u svakom pogledu i tehničkom. Vi kao direktor morate znati tehniku, pravo, ekonomiju, sve i s ljudima raditi, kao što je i škola. I tad su me negdje 1994. u školu ponovo zvonili da radim. A kako sam već imao tu prvo zaposlenje u školi, bio sam emotivno vezan i za školu i za taj posao. Ja sam se javio i to je trajalo sve do 2012. kad sam ja konačno prešao u školu. Nisam u školi radio honorarno, nego sam jedino, i to mi je najljepši dio života. Od 2012. do penzije to mi je, kako sam uspjevao, ogromnu sam energiju ulagao. Raditi u firmi gdje morate obezbijeti posao, plate, plasman proizvoda, naplate. Mislim da sad time vas ne opterećuje. Znao bi se nekad doba probuditi, ne mogu zaspati kako plate podijeliti. Eto, uglavnom su bile redovne cijelo vrijeme, nisu bile velike, ali su bile redovne i mislim da sam to u UNIS odradio isto korektno. Mada kad bi birao ovako, ovaj posao u školi je puno draži, puno je plemenitiji, prenosi znanje na učenike, na mlade ljude. To je nešto najplemenitije što čovjek može, po mom mišljenju, raditi. To je užitak bio, tu nemamo. Jedna od stvari koje se vaši učenici i kolege sjećaju je to da ste na nastavu dolazili samo sa jednom hemijskom olovkom. I kredom. O čemu je tajna? Ili tabletom pred krajem, nije bio bio drugi. Pa u čemu je tajna? Ono što sam već rekao. Ulaganje ogromne energije u svoj rad, u sebe. Pripremio sam se, rekao sam, proces je trajao, nije to baš preko noći bio. Predavanja, jedna godina, druga godina, stalno se tu napredovalo i moj je zadatak, sebi sam postavio, na čas da dolazim s dnevnikom je to što smo spomenuli. To je bio moj cilj, tome sam se posvetio, zadatke sam uspjevao nekako memorisati, nisam, kažem, nikad genije, ali jednostavno ogroman trud sam ulagao, radeći i 2 posla, ali nisu smjeli učenici osjetiti da sam ja preopterećen, da radim 2 posla. Težak je posao profesorski, ali zadovoljstvo je bilo na kraju časa da su učenici zadovoljni, da vidim kad odgovaraju,
da znaju to što ih pitam. To bi bilo ovako sad iz moje ove perspektive, što bi imao reći, ako ima neko još tu pod pitanje vezano za ovaj dio, kako sam uspio, nema puno tu, iskreno da kažem. Isto i ako ćeš peticu, šta treba? Pripremiti se dobro. I ja, kao profesor, kad izađem pred učenike da pričam lekciju, naravno da moram imati dobro isplaniran čas, svaku riječ, da zna se kad ću je reći, povezati gradivo, logički povezati, normalno. I sa drugim predmetima, nije samo sa onim kojim sam ja predavao. Ja sam 10 predmeta predavao u razno vrijeme. Uglavnom bilo je to energetski, elektronski. Jednoj godine sam tehničko crtanje predavao. I taj sam volio dio. Nije bio niko predavati, pitao mene, hoćete li ovaj dio. Jedan vrlo fin predmet. Imate li vi sad tehničko crtanje, prvu godinu? Imali smo, ja ga ne bih komentarisao, ja nisam neki fan bio. Ja volim, kasnije sam naravno računarom da učio crtati, normalno, ali volio sam crtati kod dijete, imam tu malo šlifa. Nikad stiha nisam sklepao, tu nemam talenta, ali kad je u pitanju taj dio tehnički crtanje, tu me je valjda genetika nešto nagradila. Što biste vi poručili generacijama koje dolaze? Mladih generacija. Da. Pa, generacije, škola ima sreću da zaista dobija dobro, kvalitetne učenike. Znači, čim ste se vi opredijelili za ovu školu, znate da morate učiti. I ono što ja mogu dodati svog iskustva, to je cijelo životno učenje. Nema tu završio fakultet i sad svu pamet, tek tad počinje, kao što sam i sam, tek tad počinjemo pravo učenje, rad na izgrađivanju sebe u svakom pogledu. Praktično, teoretski, zavisi ko će šta raditi. Tu mislim da je to najvažnije da shvate da se cijeli život mora učiti, ulagati u sebe, a iz svog primjera to govorim. Ja sam online nastavu predavač pred penziju. Sad ja trebam izaći, pojaviti se, preko računara, pred razredom, gdje vi baratate s tim stvarima, to ja sin u Njemačkoj, pa sam s njim vježbao Zoom, da ajmo kako lekciju predstaviti, kako je šerovati, tako dalje, sharing. Jednostavno morao sam pokazati da i tim baratam, a već penzija je bila. Eto, na kraju mog radnog vijeka ja sam jednu oblast morao pokriti tako ozbiljnu i kvalitetnu. Ne bi volio predavati online, to me izmaralo, držim čas, pričam s ekranom, i moram jedan detaljčić ispričati. Ja zaboravio zaključati vrata, sam u kući bio. Za sred časa dolazi inkasant čistoće, bro, smeće, kaže, ja prekini čas. Izvinite. To su čari, jel? Ali to su, bravo, lijepo rečeno. Dok sam to upamtio, fino rečeno, čari. I još ovako neki primjeri. I jedan učenik me je sreo, završio je školu, ja ga ni prepoznao nisam, vi ste, kaže, meni predavali, izbacili ste me s kontrolom, ja prepisivo, u njemu 2 metra gledam što će sad. Kaže on, hvala vam, ja sam se posle toga promijenio. Nikad više prepisivo nisam, počeo sam učiti i to je jedna od nagrada. To su čari vašeg posla. To su čari. Zaista tako, na ulici doživjeti jedan tako iskren, od njega, slučajno smo se sreli, nije uopšte. Jednu sam učenicu oborio, a ona kad bi me srela, kad je završila školu, izljubi se sa mnom. Ona bi, nisam ja. Tako da imate ti slučajeva gdje ne bi očekivao da neko uzvrati tako jednim lijepim gestom da se fino ispriča, a na popravnom bila kod mene. Nije moja krivica bila, nije htjela učiti. Ali je shvatila da je do nje i nije mi zamjerala. Naravno. Profesore, i od mene, a i od čitavog kolektiva Srednje elektrotehničke škole imate jedno veliko hvala. Hvala vam što ste bili naš gost i hvala vam što ste svoje najbolje godine posvetili ovoj školi. Hvala i vama. Ja vam želim puno uspjeha zaista budućem vašem poslovnom životu, da uspijete, da ostvarite sve ono što ste i planirali. Sve najbolje još jednom i moje veliko hvala svima onima koji su doprinijeli da se ovaj podcast ostvari, a zaista sam prijatno iznenađen. Hvala vam.